Bahaye ikaze mu makuru yacu yo kuri gicamunsi tariki ya 7 ukwezi kwa 4 2026 turi kwa kabiri. Dore ingingo z'amakuru yacu agiye kwibandaho. Denise neza uharanira uburenganzira bwa muntu aravuga ko ikibazo abanyarwanda bafite ari uko ibyago banyuzemo ubwicanyi bwabaye bwa genocide bukomeje gukoreshwa nk'intwaro kugira ngo leta ya FPR inkotanyi igume ku butegetsi. N'ibyo yatangaje ku rubuga rw'inkoranyambaga rwa X anenga ubutegetsi uko bwibuka genocide yakorewe abatutsi cyangwa se abanyarwanda. Turebwere ko muri ayo makuru nawongirije ubutasi bwa M23 Colonel Biyoyo ndetse n'uwitwa Mirindi bahunze. Biravuga ko bari batezwe ambushi ngo bicwe nyuma bararokoka bahita bayabangira ingata. Muri M23 haravugwa uruntu rushingiye ku kurwanira imyanya ndetse n'ibibazo byo gusubiranamo hariya mu burasirazuba bwa Kongo Igoma. Raporo y'umuryango w'abibumbye ndetse na raporo ya kaminuza New York y'agashami gashinzwe kwiga ibya Kongo Groupe d'experts pour le Congo iherutse kuvuga ko amakimbirane muri M23 akomeje gufata indi ntera hagati y'abayobozi babo barwanira imyanya. Hari amakuru y'ikiganiro kibanga cyafashwe n'ibiro by'ubutasi bw'Abarusiya hagati ya Perezida Paul Kagame ngo umuvandimwe we utuye mu Bwongereza, aho yumvikana amubwira ko ngo ubutegetsi bwe bugeze mu marembera kubera Tshisekedi mu ntangiriro yabanje gusuzugura ariko agasanga ngo atoroshye. Mbahaye ikaze mu makuru yacu kuri No Lie, aho dukubitira ikinyoma ahakubuye. Amakuru yacu ku buryo burambuye. Uyu munsi wa none tariki ya 7 2026 z'ukwa 2026 ni umunsi u Rwanda rwinjiye mu cyunamo kimara iminsi 100, ariko iminsi 7 ikaba ariyo y'ingenzi cyane. Iki cyunamo cyafunguwe na Perezida Paul Kagame yagiye gushyiraho kwatsa umuriro w'icyizere kitazima, avuga ko jenoside yakorewe abatutsi ari umutwaro w'u Rwanda kandi abantu bagomba gufata ingamba zijyanye no kurwanya ideologie jenoside ikomeje gukwirakwira mu karere. Hagati aho ariko abatavuga n'ubutegetsi ndetse n'abandi uburenganzira bwa muntu cyangwa imirimbanyi mu bya politike witwaza neza Denise avuga ko ikibazo u Rwanda rufite ari uko ibyago rwanyuzemo by'ubwicanyi bwabaye muri jenoside bukomeje gukoreshwa n'intwaro kugira ngo leta ya FPR igume ku butegetsi. Denise neza kimwe n'abandi batavuga mu butegetsi bavuga ko FPR yafashe jenoside ikoresha nk'iturufu ya politike ikubitisha abatavuga rumwe nabo, by'umwihariko abifuza demokarasi ndetse n'ubwisanzure muri rusange bwo bwagaruka mu Rwanda. Ni ibirego FPR na Perezida Paul Kagame bahakana bivuye inyuma, bakavuga ko abantu ari Nyarwanda ndetse bafite ideologie genocidaire, bityo bakwiye guhera hanze niba nagere mu gihugu kuko nawo bashaka, kuko u Rwanda rwahisemo ngo ndi umunyarwanda ndetse n'ubumwe n'ubwiyunge butagira imbereka. Abatavuga n'ubutegetsi bashinja FPR kandi kuba umwe n'ubwiyunge bwayo bushingiye ku mateka yo ivuga kuko yatsinze urugamba ariko ikirengagiza n'abandi bazize ubwicanyi cyangwa se ibindi byaha bitiswe jenoside. Makuru yacu cyakomereze muri M23 aho wungirije ubutasi bwa M23 Colonel Biyoyo n'uwitwa Mirindi bahunze. M23 bakabangira ingata. Biravuga ko bari batezwe ambushi ngo bicwe nyuma barayirokoka bahita bayabangira ingata. Bivugwa ko abakozi bakorana nabo mu rwego rw'ubutasi ari bari babateze ngo babice kuko hari urugamba ndetse n'umwiryane ku bijyanye n'ubuyobozi ndetse n'imyanya muri M23. Muri M23 aravuga rero rushingiye kurwanira imyanya ndetse n'ibibazo byo gusubiranamo ibiherutse gushyirwa hanze na Groupe d'experts pour le Congo yo muri New York, muri kaminuza New York, ndetse n'abatavuga mu butegetsi bw'izi nyeshyamba. Bavuga ko umwuka mubi uri muri M23 ukomeje gutumba kubera ibibazo. Hari n'abadasiba kuvuga ko ari Perezida Tshisekedi ukomeje koherezamo inasi kugira ngo zikomeze ziteza akaduruvayo no kutabana. Nyamara kandi abandi bavuga ko kuba
Kabila, Joseph Kabila wahoze ari perezida imyaka 18 wa Congo, yararwanye n'aba M23 kugeza birukankanye bagahungira Uganda mu Rwanda. Ubu akaba ari we ngo wifuza kuyobora kubabera umuyobozi, ngibi biteje ikibazo hagati ye na Makenga n'ibindi. Hari n'izindi nkuru zagiye ziza zivuga ko iyo Makenga agiye guhura na Joseph Kabila bamwambura intwaro, akibaza umwambura intwaro ari inde, ndetse icyo gihe n'umutekano wa Makenga ni ubu uri mu maboko yande. Abandi bakavuga ko Joseph Kabila arinzwe n'ingabo z'u Rwanda RDF. Makuru yacu yakomereze mu kiganiro, bivugwa ko hari amakuru y'ikiganiro kibanga cyafashwe n'ibiro by'ubutasi bw'Abarusiya hagati ya Perezida Paul Kagame ndetse n'umuvandimwe we ngutuye mu Bwongereza. Haravugwa rero ko urwego rw'ubutasi bw'Uburusiya rwaba rwarafashe ikiganiro cya Paul Kagame n'umwe mu muryango wiwe uba i Londres. Muri icyo kiganiro ngo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ngo yabwiye mwene wabo ko iherezo ryiwe riri hafi. Aya ni amakuru dukesha witwa DJ Cargo Burundi. Ngo yavuze ati Tshisekedi naramusuzuguye, ariko niwe yashoboye kunyononera ubuzima bwanjye bwose. Yifashishije diplomasi y'amayeri ashika kuco yashaka. Abanyaburaya n'Abanyamerika badufasha baradutaye, kandi bariko barondera ukuntu bandungika imbere y'ubutungane mpuzamakungu. None ubu ndi mu mugambi w'abanyamahanga bashaka kunsenya, kandi no muri Kongo abasirikari banje b'ingabo zidasanzwe bariko baricwa, ibikoresho bya gisirikare biriko biratwarwa, kandi abo basirikari bari mu ngabo zacu z'igihugu. Twebwe turi ubwoko buto, uko gutakaza kuraduteza ingorane nyinshi, biragoye cyane. Turiko duhangana n'umuntu ukomeye tutigeze twibaza ko yoshika kuri uru rwego. Ibi ni bitangazwa n'uwitwa DJ Cargo Burundi, ko afite amakuru kuri iki kiganiro cya Perezida Kagame n'umuvandimwe we, amubwira ko ibya Kongo na M23 bikomeje kuba gatereranzamba, ko yasuzguye Tshisekedi akaba ariko amumereye nabi cyane, ibintu atigeze atekereza, ndetse kavuga ko ingabo ze muri Kongo zikomeje by'umwihariko zidasanzwe za Special Forces zikomeje gupfa umusubirizo kubera amahanga yamuteraniye muri rusange. Tubibutse ko Kagame yavuze ko atazigera yubahiriza amasezerano ya Washington amusaba kuva muri Kongo, ndetse agatanga ubusugire bw'iki gihugu n'amananiza yandi. Kagame avuga ko yiteguye guhangana muri rusange, maze ibipfa bigapfa bikagiye byakagiye. Reka rero mbashimire kuri aya makuru yacu, Uwiteka abane namwe. Amakuru yacu nakagaruka. Bye bye, naho ubutaha.